Yeah.
Chapter 1, verse 10. Chapter 1, verse 2. The animals began the Sabbath. The Bible is
tata ukuthi kwara ngiyazicela ngicela lo ume papa phambi kwenu ke ngiyizwe ngokusabela elina abadala ngomtsholi ngilapha imamile Apostle Church of Life ngizalana lapho hayi bazalana ndime apha ke ngoba ngumqhubi wenkonzo ngudrayiva for namhlanje ndiza nibulisa ngelizwi elingakazi uba ndingalo na kodwa lithi inhliziyo zethu mazibe clean. Amen. Itsho lalizwi lithi uYesu akathani nayo inhliziyo ezimdaka. Ndiza nibulisa ngamazwi athi masilungiseni inhliziyo zethu namhlanje. Haleluya. Ngoba isende lenkonzo siyongena kuyo. Ngoku xa ndizophakamisa umama uVuso bendizocela qala nje worship strong sithandazini phambi koba sivule nomcimbi. Inkosi. Holy Spirit, Africa.
Goku sizophakamisa uLady Bishop Vuso uMvuso sizamcela azosamkelela abantu ngale ngoma sizayithatha inkosi
Yesu. Amen. Ufenge ithole. Amen. Ukuze ngamgosuku khona. Uthixo abe nathi. Ke ndibekele into apha ngozini.